Hato ka Barcelona kan limbiang hakmat ke Atletico Madrid haka Champions League kembali haka semifinal jongko Copa del Rey tahun 6. Hoi perlok na pisau tenan batas ngaping ini ke channel sebabkan share, like, subscribe batas hai terkumcu. Hoi perlok barok pilih tim lut bah Champions League tahun 6 kan seitenat bah quarter final. Nomor ke Bayern Munich percaya ke Real Madrid, bat ke Liverpool percaya ke PSG. Ke Arsenal percaya ke Sporting, bat ke Barcelona percaya ke Atletico Madrid. Tekum ta ke Barcelona kan saya kundiang bat ke Atletico Madrid hak quarter final jong ke UEFA Champions League tahun 6. Nama haka Raul 16 ke Barcelona klub limno ya ke Newcastle da Pralai haka aggregate goal. Bat ke Atletico Madrid klub limno ya ke Tottenham da Newcastle haka aggregate goal. Bat mentakan day sekapali jongki manawan poin ke semifinal jong Champions League tahun 6. Reha bapai cikini ke Atletico tim tahun 6 ke Barcelona ke Champions bat penlimi ke Atletico Madrid lerangi pet ke semifinal jong Copa del Rey. Nomor ke Atletico Madrid klub limno lesalai hak aggregate goal. Bat ke Atletico Madrid tahun 6 klub poin ke final hak Copa del Rey. Ndeh bapaya usnam arjar pesan ke Barcelona klub lim ke Atletico Madrid Copa del Rey haka first leg kelek kajno Marsa gol bat haka second leg kelek job dasi gol bat haka La Liga ke Atletico Madrid kelek kurjing job cisin bat kelek limno cisin bat mentakin saya kun haka quarter final jong Champions League penyurung ke semifinal tahun 6 patongin saya page manaban poin ke semifinal jong Champions League tahun 6. Kum tatang kita ikin tin ke bun ngesuk away per video.